Hello mga ka-idol. So gisanggi na gyud among mais diri sa bukid mga ka-idol. Karon pag yun mi nakahigayon og sanggi kay nabisi gyud mi pagka miaging semana sa duha ka semana mi na nangubra. So mao nga karon paninamo na lugaran og sanggi among mais. Oh, grabe na gyud siya kalaya mga ka-idol. Oh, nalaya na gyud siya gipangkaon og manok ang ubang. So karon amo na gyud ning nalugaran kay wala nami laing trabaho, humana mi og pangubra. So balik na sad mi diri sa among trabahoon. So karon amo na ning gisanggi among mais kay laya na gyud kaayo mga ka-idol. Oh, kamerang duha sa kong papa nagsanggi ani. Ako mo itig sapli sa iyahang gipang abis nga mais. Si papa mo itig abis. Oh. So ang style namo diri mga ka-idol, abison siya daan, itapok-tapok and then sundo na pod og sapli. So ako itig sunod og sapli. Oh, duha ni kasako akong giandam kay isiparit na ko daan ang buging og pinuso. Kay para inig hakot dito sa balay ani, diretso na lang may ubutang, dili na magkasagol-sagol. Dili na namo pilian dito sa balay kay siparit naman daan diri nako sa diri palang daan. So kaning buging ilain ako sulod aring pikas nga sako. And then kaning nay pinuso ilain sad nako og sulod diri sa pikas nga sako para inig diri-diretso na kausara ang trabaho. So maura to mga ka-idol, dang salamat.